tariki ya 31 z'ukwa munani mu mwaka ushize wa 2022. Ku nshuro ya nyuma leta y'Ubudage yumvikanye ndetse yishyura amafaranga imiryango y'abakinnyi n'abatoza b'Abayahudi biciye mu mikino Olympique yabereye mu Munich bishwe n'umutwe w'Abanyapalestine wa Black September tariki ya 5 z'ukwa 9 mu 1972. Ayo mafaranga leta y'Ubudage yayishyuye nk'ingurane ku ruhare yashinjwe mu gihe Abayahudi bari bitabiriye imikino bicwaga n'abarwanyi b'Abanyapalestine bo mu mutwe wa Black September, ngo kuko inzego zishinzwe umutekano z'Ubudage zashotoye aba barwanyi nyamara zitari ziteguye neza bituma abakinnyi bicwa. Ayo mafaranga yahawe imiryango y'Abayahudi yishwe icyo gihe ni miliyoni 28 z'amayero, akaba ari igice cya nyuma cy'ayandi menshi yagiye yishyurwa mu bihe bitandukanye. Ibi bikorwa by'ubwumvikane bwa nyuma bwa leta y'Ubudage n'imiryango y'Abayahudi byafashweho umutemeri n'umusozo w'ibikorwa bya Isiraheli by'imyaka 50 byo guhorera aba bakinnyi b'Abayahudi biciye mu Munich mu Budage bishwe n'Abanyapalestine. Ni ibikorwa bihambaye byiswe Operation Umujinya w'Imana, Operation the Wrath of God. Ibi ni ibikorwa byakozwe n'Abayahudi maze bahiga Abanyapalestine bari bafite aho bahuriye bose n'ibyo bikorwa mu mijyi nka Roma mu Butaliyani, Paris mu Bufaransa, Oslo muri Norvege n'andi henshi hatandukanye. Iyi Operation Umujinya w'Imana yatumye amahanga kangarana ndetse atuma buri wese ugiye gukora ku Muyahudi abitekerezaho kabiri. Itegeko ryo gutangiza iyi Operation Umujinya w'Imana cyangwa se Wrath of God yatanzwe n'uwari minisitiri w'intebe wa Isiraheli muri ibyo bihe, Madame Golda Meir, akaba nawe mugore rukumbi wabaye minisitiri w'intebe wa Isiraheli kugeza uyu munsi. Uyu Golda Meir afatwa nk'ari we Muyahudikazi w'igitangaza ubayeho mu bihe bya vuba ndetse agereranwa n'abandi bagore b'ibitangaza babayeho mu mateka y'Abayahudi barimo Mariyamu mushiki wa Musa cyangwa se Deborah, umugore w'umurwanyi w'Umuyahudikazi wayoboye ingabo z'Abayisiraheli mu mateka ya kera agarukwa muri Bibiliya y'Abakristo. Golda Meir yahaye serivisi nyinshi y'Isiraheli kugeza aho bamwise umugore w'icyuma wa politiki ya Isiraheli, Iron Lady of Israel Politics, aho benshi bamwita urufatiro rukomeye rwa politiki ya Isiraheli muri rusange. Uyu mugore yabaye minisitiri w'intebe wa kane wa Isiraheli kuva mu 1969 kugeza mu 1974, aho muri iyi myaka y'ubutegetsi bwe yahanganye na byinshi kuko muri ibyo bihe Abarabu bari batarava kwizima ku bijyanye no kuba hari igihugu cy'Abayahudi batashaka kubona, kuko ubutegetsi bwe nibwo ibihugu by'Abarabu bya Misiri na Syria byatangije intambara igamije gusiba Isiraheli ku ikarita y'isi hari mu kwezi kwa 10 mu 1973. Iyi ni intambara yitiriwe umunsi w'impongano cyangwa se Yom Kippur. Iki gihe Madame Meir nubwo yatinze gutanga amategeko ku ngabo ze ngo zirwaneho ibitero by'Abanyayegiputa n'Abanyasiriya bikarinda byitura kuri Isiraheli, ariko aho yemereye kabuzukuza ba Yakobo birwanaho babikoze nk'uko bari basanzwe babikora, bashushubikanya Abanyayegiputa n'Abanyasiriya ku buryo hataba Richard Nixon wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umunyabanga wa leta icyo gihe Henry Kissinger batashyigikiye iyo ntambara. Naho ubundi Golda Meir n'abahungu be bari bagize intego yo gufata Cairo kandi bari hafi yayo kuko bari mu birometero 100 gusa hanze y'umujyi. Madame Golda Meir sobonetse wese muri Isiraheli kuko uyu munsi aracyari we mugore uzi imbere y'abandi bose mu bigwi bihambaye muri Isiraheli. Uretse kuba ari umwe mu bategetse Isiraheli, ari no ku rutonde rw'abashinze iyo leta ubwayo mu bikorwa yafatanyijemo n'abandi banyabigwi barimo Muzehe David Ben Gurion. Ariko se mu by'ukuri uyu mugore bundi ni muntu ki? Ubundi Golda Meir ni Umuyahudikazi w'Umunya-Ukraine wavukiye mu murwa mukuru wa Ukraine Kiev mu mwaka w'1898. Gusa ku myaka 23 y'amavuko, ni ukuvuga mu 1921, we n'umugabo we Morris bafashe umwanzuro wo kuza gutura mu burasirazuba bwo hagati, ayumvaga kari iwabo kuruta aho yavukiye. Nubwo yari umwarimu, kuva ari umwana mutoya uyu mugore yabaye umuzayoniste ukomeye cyane, wari ukomeye ku mahame ya Theodor Herzl, umukurambere wa Zionisme mw'isi. Kuva mu myaka y'1930, Madame Golda Meir yabaye umwe mu bantu bavugiraga Abayahudi n'uburenganzira bwabo bwo gushinga igihugu cyabo, ndetse yabaye iruhande rwa David Ben Gurion mu migambi karabutaka yo gushinga leta ya Isiraheli. Ibi byatumye iyi leta yashingwaga ku 5 w'isabato tariki ya 14 z'ukwa 5 mu 1948, ubwo David Ben Gurion yatangazaga ko iyi leta igiyeho. Uyu Madame Golda Meir ari umwe mu bari bamwicaye iruhande. Uyu mugore izina rye rigaragara iruhande rw'abandi 23 basinye ko mu izina ry'urubyaro rwa Yakobo bongeye gushinga leta yabo bigengaho, ndetse nyuma yo gushinga iki gihugu Golda yakoze imirimo itandukanye irimo kuba minisitiri w'abakozi ba leta muri Isiraheli. Ibi
byatumye umugore ari umwe mu nkingi za mwamba z'icyo Isiraheli ari cy'uyu munsi, kuko iyi minisiteri niyo yitaye ku mibereho ya bamwe mu bayahudi bavuye imihanda yose baza muri Isiraheli. Abenshi bahabwaga akazi bagakora mu byo buri wese afitemo ubuhanga nashoboye, batangira guteza imbere igihugu cyabo. Mu ntangiriro Golda Meir iyi minisiteri yayoboye irimo n'inshingano zo kubaka ibikorwa remezo, ku buryo yagize uruhare rukomeye mu kubaka amazu menshi abayahudi bavuye imihanda yose batujwemo. Bivuga ko kuva mu 1949 kugeza mu 1956 uyu mugore yubakishije aparitema zigera ku bihumbi 200 n'amazi ibihumbi 30. Ibi byongeraho ibindi bikorwa remezo nk'amashuri, amavuriro, imihanda ndetse n'inganda zitandukanye, utibagiwe ibyanya byihariye byahariwe guteza imbere ubuhinzi, ku buryo byatumye Isiraheli ari kimwe mu bihugu byateje imbere ibijyanye n'ubuhinzi, nyamara ari igihugu gifite igice cy'ubutayu. Mu mwaka w'1956 amaze imyaka 7 ari minisitiri w'abakozi, yawe inshingano nshya na minisitiri w'intebe Ben Gurion wo kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Mu gihe yari kuri uyu mwanya yahanganye na byinshi, ariko byose abicamo gitwari, ku buryo n'ubu ngubu abantu bibaza uburyo yabikoragamo, kuko mu myaka 10 kuva mu 1956 kugeza mu 1966 n'igihe Isiraheli yari ifitanye ibibazo bikomeye n'ibihugu byinshi by'Abarabu ndetse n'izindi dosiye zitandukanye, kuko nk'ubwo mu mezi ya mbere muri iyi mirimo ya Madame Golda Meir yahise ahura n'icyiswe Suez Crisis, ikibazo cy'ubuniko bwa Suez. Aha havutse intambara ikomeye hagati ya Isiraheli na Misiri yayoborwaga na Gamal Abdel Nasser. Iyo ntambara yajemo n'ibihugu by'amahanga nk'Ubwongereza n'Ubufaransa, maze ibihugu byari mu ntambara y'ubutita bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubumwe bw'Abasoviyete biyinjiramo, intambara ihagarara nta nkuru, habura gato ngo iteze intambara ya gatatu y'isi. Iyi ntambara yakozwe itangijwe n'igisirikare cya Isiraheli ku mabwiriza ya Boss David Ben Gurion muri operasiyo y'igisirikare cya Isiraheli cyise Operation Kadesh, bikorwa ku kagambane n'ubwumvikane n'ibihugu by'Ubufaransa n'Ubwongereza, aho ibihugu byashaka kwifashisha Isiraheli bikumvisha Gamal Abdel Nasser. Madame Golda Meir niwe David Ben Gurion yahawe ubutumwa bwo kujya mu bwumvikane n'Ubufaransa n'Ubwongereza ngo ibihugu bijye mu ntambara. Nyuma y'intambara itangiriye, yongeye kujya imbere y'intumwa za Isiraheli ajya kumvikana na Misiri ndetse n'umuryango w'abibumbye uburyo intambara yahagarara. Uretse ikibazo cyo muri Suez, nyuma y'imyaka 4 mu 1960 wongeye kuvuka ikibazo gikomeye mu mubano wa Isiraheli n'ibihugu by'amahanga, ubw'intasi za Mossad muri operasiyo y'akataraboneka yiswe Operation Finale zashimutaga umwe mu banazi bagize uruhare mu gutsemba miliyoni 6 z'abayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi yose, witwa Adolf Eichmann. Abatasi ba Mossad bashimuse Eichmann muri Argentine mu kwezi kwa gatanu k'1960. Eichmann akigezwe i Yerusalemu mu ishema ryinshi, wari minisitiri w'intebe Ben Gurion yatangarije isi yose kumwe mu bahimbye umugambi wiswe igisubizo cya nyuma, Final Solution, ku bayahudi mu Burayi bamufite kandi bagiye kumucira urubanza. Ibi bikimenyekana, imiryango mpuzamahanga yateye hejuru ivuga ko ari igikorwa cya Isiraheli kitubahirije uburenganzira bwa muntu. Argentine yo yavuze ko Isiraheli yavogereye ubusugire bwayo. Ibi byose rero byagiye ku mutwe wa Madame Golda Meir, mazahangana nabyo kugeza bishyize ku murongo, maze abasha kumvisha Argentine ibyakozwe na Isiraheli, isaba imbabazi, ibintu birarangira. Ibyo byatumye Eichmann aburanishwa n'inkiko za Isiraheli, akatirwa urwo gupfa, amanikwa mu 1962. Uretse aferi ya Adolf Eichmann, Golda Meir yayoboye minisiteri y'ububanyi n'amahanga mu gihe Isiraheli yari ihanganye n'ibihugu by'Abarabu bikomeye, by'umwihariko Syria. Icyo gihe nibwo Syria yafashe umutasi ukomeye w'umuyahudi wabayeho mu mateka wakoreraga Damascus witwa Eli Cohen, hari mu 1965. Uyu yarafashwe, aranyongwa, aricwa. Gusa mbere yo kwicwa, Madame Golda Meir yagerageje kumvikana na Syria imurekure, ariko Syria ibibamba, ndetse na nyuma yo kumwica yanze kurekura umurambo we. Golda Meir yarinze ava ku mwanya wa minisitiri w'ububanyi n'amahanga kwezi kwa mbere k'1966 atarabasha kuzana umurambo wa Cohen i Yerusalemu. Gusa Eli Cohen, serivisi yari yarahaye Isiraheli mu gihe yari akiriho, zafashije igihugu cye mu ntambara y'iminsi 6 kwezi kwa gatandatu mu 1967, ubwo Isiraheli yahondaguraga ibihugu by'Abarabu byari byishyize hamwe bikayirwanya. Nyuma yaha mu 1969, nyuma y'urupfu rwa Levi Eshkol wari minisitiri w'intebe, nibwo Madame Golda Meir yabaye minisitiri w'intebe wa Isiraheli wa 4. Ku butegetsi bwe, uretse operasiyo Umujinya w'Imana ndetse n'intambara ya Yom Kippur,
yanagarutswe muri byinshi birimo diri hambaye yo kubasha gucyura abayahudi barenga ibihumbi 200 bari mu Burusiya bagataye iwabo muri Isiraheli baciye muri Autriche. Gusa nubwo yayoboye Isiraheli akaba n'igihangange muri byinshi, ariko ubutegetsi bwe bwarangiye mu buryo butari bwiza kuko yeguye mu kwezi kwa kane mu 1974 nyuma y'ibibazo bikomeye, aho yashinjwaga kuba yaradebetse mu ntambara ya Yom Kippur, akaba atarafashe ibyemezo bikwiye byatumye Isiraheli nubwo yasubije abanzi bayo inyuma, ariko yatakaje umubare munini w'abasirikare. Gusa nubwo yeguye, Madame Golda Meir yakomeje ari ubushobozi bwose n'ijambo rihambaye muri politike ya Isiraheli kugeza apfuye tariki ya 8 z'ukwa 12 mu 1978 ku myaka 80 y'amavuko, azize kanseri y'amaraso yari yaramushegeshe. Akimara gupfa, kubw'imirimo na serivisi zihambaye yarahaye Isiraheli ndetse n'ibigwi n'amateka ye n'uruhare ntagereranywa rwe mu gushinga leta ya Isiraheli, Madame Golda Meir yashyinguye i Yerusalemu ku musozi witiriwe Herzl, Mount Herzl, ashyingurwa intwari n'abanyabigwi bakoze bidasanzwe mu rubyaro rwa Yakobo. Na nyuma y'urupfu rwe, Golda Meir yakomeje kugarukwaho umwe mu bagore babayeho bahambaye mu isi mu kinyejana cya 20 iruhande rw'abandi bagore nka Margaret Thatcher, Eleanor Roosevelt n'abandi batandukanye. Rero kuba ari umwe mu bakoze byinshi muri Isiraheli bituma ahora agarukwaho nk'uko natwe twabikoze muri iki kiganiro. Nsorejeho ikiganiro cy'uyu munsi. Wakoze gukurikira Rwanda Today. Nitwa Oscar. Dushime nawe utaha. Imana ibarinde.